Murag palasyo oy. No? Mata namang gusto taga-dar or mo. Suta? Ano dato? Ilang intern na din ni kuan. Employees and no vendors allowed. Good morning. Ngayon ka, ma'am. Sa assessor. Sige, ma'am. Next time. Sa office. 10 or 3. Pabili na ko. Visitor. Na lang ta kay. Hindi mo, kaya ko lang. Doa, alam mo, katete. Sakay ko, elevator. So, second floor. Third floor. Ako si Tom. Panaog na ni. Init kayo jud. Nag-init kayo guys. Paimuslan. Hindi tao.